В Государственном институте спорта и физкультуры состоялось торжественное открытие месяца спорта и здоровья. Это масштабное событие, охватывающее все уголки нашей страны, традиционно проводится ежегодно и включает в себя серию спортивных соревнований и массовых мероприятий. Güneşli ülkemiz Türkmenistan bütün dünyada parahatçılığı vaqt edici, dost soğanlığı söyücü yurt hükmünü bütün dünyada tanılar. Bu zatların sakasında olsa, milli liderimizin başlanmıştan ve hormatlı prezidentimizin üstünlükli devam ettiriyen daşarı siyaset stratejisi duruyor. Yine bilişimiz yali April ayı sağdınlığın ve ruh verentliğin ayı olan April ayını yurdumuzda şol sanı bizim Türkmen Devlet Bedenteri Sport Enstitüsümüzde hem bir neçe davaralı çeyreler sport yarışlar geçiriliyor. Yine hazır kuvatta hem bizim enstitüsümüzde sağlık ayı münasibet, April ayı sağlık ayı münasibetli qarışlı bakı bir taraf Türkmenistan halkara hizmetdaşlığın ve sağdınlığın yurda atlı sergisi almamal maslağıtı şol sanı bir neçe giyin gerimde sport yarışlar geçirilip dur. Biz muallimler hem taliplerimizden bir qatarda şeyle sergilere almamal maslağıtları sport yarışlarına qatnaşyar. Hiç fırsattan peydalanıp bütün dünya sağlık günü bilen, sport ayı bilen ähli Türkmen halkymyzy, gahryman arka dağlı gahryman serdarymyzy tüýs ýüregimden gutlaýar. Biz muallimlere işlemäne, döretmäge şeýle şertler döredip beren gahryman arka dağlı gahryman serdarymyza köp sag bolsunmaý diýaryn. Goý gahryman arka dağly gahryman serdarymyzyň janlar sag bolsun, başlar dik bolsun, tutýan tutumly işleri elmydama rowaşlyklara beslensin. Праздничная программа началась уже в фойе вуза. Для гостей была организована выставка, на которой продемонстрировали достижения студентов и новейшие спортивные технологии, внедряемые в тренировочный процесс. В мероприятии приняли участие все вузы страны. Кульминацией дня стала официальная церемония открытия. Праздничную атмосферу создали яркие музыкально-танцевальные номера. Пусть этот месяц станет для каждого отправной точкой к новым личным рекордам и осознанному отношению к собственному организму.